Handelingen 5 vers 29. Dan Petrus na dem tra apostel ben pikitaki. We musu arki na gado, moro leki na libisuma. Isi arki gado, moro lek libisma. Isi a Bijbel na a mofo fu gado. Daarom gado taki, te wo kopar unu, tak volgens a mofo fu gado. Give me Ezekiel 3 en vers 17. Gado taki guwan wars kou, dik motof e mofo. Isi, uneko tak unu eigi wortu ja lek fade pastor, lek fade trawai koru unde kerki no. En a wortu diwe takja, na uwan di de blakaman, sai karden sref sama ka matawai kwinti, de ingi bradaf unu na Israël, de 12 stammen, fugado. Lees is ordati? Ezekiel 3 vers 17. Suma piking, mi ben meki u tron wa waktimang ki da also fu Israël. Fu dat ede, yere da wortu fu mi mofo. En gidem wa warsko isi komopo fu mi.